Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dan mentah dekat dalam kitab soal jawab yang mengerang kap kong wajib yak menaia. Yang soal langsung lại. Ya banau hukum naia wajib di sisi ulama. Yang ulama pa hukum lam naia wajib ni ta nyui pa. Jawab lại tim ta khilaf bermaknanya ulama ho ai phiệp cậu lại dalam kong wajib menaia wajib nan ini menaia wajib pak hadis pong nan nyenanya wajib tok di sisi pongket nan nanti ai rujuk dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Soal, adakah wajib menaia ialah seseorang nan dilepai boh jima yakni dilepai boh jima di antara tiap sang nan dalam dilepai ataupun nak tiap sang akan dilepai boh jima dilepai boh tok engkau nan tetapi tim tao tapi mani mai ko mai maka hop sah hok keo adakah wajib naia keo jawab lại ti hao wajib naia macam naia ning ai rujuk dalam kitab Hasyiah Bajuri kita tengok Fathul Qarib dan semnua ta nak soal ya bana hukum ialah seorang syak mengiakan nyubah nan adakah ia nan ia mani atau ia wadi. Inan dalam meri akan tahu namlah nan akan bercebai mengerang ia mani ia wadi nan. Inan ia mani nan nyunannya ia kong tim tao najis. Ialah ia wadi nin nyunannya ia kong najis. Ia wadi tim tao wajib jap na ia dan ia mani nan wajib jap na ia. Okay, jawab lại. Ialah seseorang nan kong nyu ko mak lih mai dan nya hok boh entah ia tok ti cepa nyu atau ti song hatai mai nyu sa adakah ia nan ia mani ataupun ia wadi. Wadi ni hawali na ia wadi. Maka dalam masalah ni nyu ai pelai di antara tua semonta nyu la ia nan ia mani kau atau wadi kau tetapi afdalnya nyu wah mu tong tua nyu nan wajib naia junub tanpa hajai lebih kong yak ia nan bahasa je nyu plai wah mu asa nyu dang ia ni ia mani man maka wajib na tengok nyum kenan naia dan phoi ataupun khan ឬក៏គេមគ្នាកងញប្លាក់ia mani ហ្នឹងណាចាប់ប៉ុណ្ណឹងហៅណាជីអូចំណែកia wadi បើសិនជាឡាia ni ia wadi maka wajib na tengok yum kene pas'at nyu hok ia hong ke na dan tim ta wajib jap na ia wadi nyu nan ia kong najis dan ai rujuk dalam kitab Taqriratus Sadida Syarah Iqra Kifayat Akhyar na ini kitab ai rujuk hau pernah bertanya ke nyu ai play hau Tisanya nyu catuk la ia nan ia mani tan baca panyu mena ia wajib. Pasal je nyu catuk la ia nan ia wadi nyu yau tai gao angkota gup sa nyu hok yau wajib na ia o. De ta yak ta gao man. Tapi seorang kau nyu syak. Aja ni kau yau ia nan hatai mengenai nyu mu ia semiang tim ta wajib yak menai. Bahasa chia taya ke la em cái nên như nên e wadi maka taya pas'at kanau hatai mengnan pa như nama ismi untuk sembiang gitu nah cho nên hau wajib jap na wallahu alam tumnika insyaallah ta akan kita mirin